Punapanika cahaya pamili ngaturanan kasun wak semuljen Bapak Suri nape boleh ruak Ibu Suya terjukan ruak bisa Bapak Emos juga Ibu Sri Kenapa boleh Bapak Dayat Kong langkong Bapak Muhammad terjukan Ibu Marwiyah ruak Mas Ranpon along polong Ibu Sisi pon pade Kak atur dak semul jetretan hora nape boleh wak nyana terjukan deh semul jadungan Pak Muhajir Ibu Asus Pak Ahna juga Bu Ahna kenapa boleh Bapak Ari juga Ibu Titin ruak Abu Sa'id Sulai pun tak katinggalan nape boleh cukan ruak pada sekretaris tanto nama juga Beni mon arwah juga dengan Mas Ii Kak Nur Sidi Nyonya Arniatun tak katinggalan nape boleh semul jadungan tak Mas Ruhan wak semul Pak Tarek Kaluang dengan Kak Tresno nape boleh tretan Junaidi juga Ahmad Roa Asbi Asa juga Usi nape boleh wak semulja tretan sanjuta ruak sarepan alam polong Andi Jakarta pun pada bener
ruak jalal pur satejana pun pada along polong aduh sakalang kaule palong guna Kenapa boleh dek sateje tamoy mon berdua sonteng adungan menara rekod bekerja sama sarang semar misem sanentopon pada alam polong pencahaya family pendeti sedong pendeti sedong jorak abid kau letak alam polong martemalang sanotong kau letak alam polong mon keronga tresno mata ade wa semulja Pak Haji Musawi aduh sakalang kong kaule atas telung tuna sakalang kong atas lopuna terjukan dah Bapak Mawi kaula sakalang kong kaula sakalang ro atoro na Karongirong Kak Nur Salim kapangilen Kak Nur Salim Rok toro nakaulen seatemua along polong kaula malam sa mangke rok toro na kaula seatemua along polong kaula malam samangkin rok torok na Kak Nur Salim seatemua along polong malam samangkin malam samangkin
sasarongen panyepis kaula dak satu jone Suri pona papa oleh ibu suya sekocak tuan rumene samangke napona mangki tamu ya tamu jauh sama pada alongku jauh sama pada alongku semula jawe ibu paida paida pona papa lerwa kak tresno seka cak carek kalu seka cak adungan pak carek seka cak adungan pak carek nyemplok tak lakon ia toraki de lepele sederi Bapak Suri caipon pacetekan engkele kakuati kaakui apoto sekali lagi de lepele epon Bapak Suri pacetekan ia torada ka atas kuati kaakui foto bersama caipon. Ring mulje Bapak Suri nape boleh
kejugile pasam porna panika pak piarsa semul nyemek Bapak Suri nepet pole saya juga ndak Bapak Mus Ibu Sri tak hatikan tak hatikan ekadian bilen mulai samangkin pun tekan ikan niat nek bilen ulang samangkin pun tekan kelaran ke kaya pamili wak setengah semar misam juga menara wak sendungan senapa wadena putri aku arasa sebulki apot dikalian bilet pulang sebagai apot kepada kita kehajat menerima bekar apot kepada kita sama bila niat pan itu kami tantone tak andi otak kasata jala pola tantone pon pada asa sata jala pola pon sami along apolo istuwaki undangan epon Bapak Suri arengse mulai jo taksen nengale
Arjaipun Bapak Suri Ayana Nur Hasan, Ibu Suya Mama Nur Hasan, Mama Nur Hasan. Siapun kalian ingin bola lagi cerita menebangkit apun pada alam foto senengah tadi pati nape polele bapak kades nyemplung semulje bapakmu tahu ibu Maida tak ganti sabangken pada Apollo Kak Masruhan seneng amat tade kecil gelek pas kiade na bendule tak ngecuma dirki apa-apa oleh hajah saini seampun marema datang cahaya famili marema datang cahaya famili apa boleh dengan mas orang nyonya juga semul Pak Haji Musawi nepe olele juga bapak anak ibu anak juga abu sakti ibu Sulai tak katingan juga dayat ibu Alin Muhammad juga Amar pada Bapak Osman Ibu Sese Ibu Sese mata ngicung kilir kente
mangket mangki enak pisan corak napisan pon rabu pon rabu Kak Rudi lepet ponele wak menanya set ini anjitulah mat kerem salam ya tarakia ndak tretan suri juga suya semuanya anjitulah mat kong langkong selamat datang di setuju rombongan pisan gereng ekena panaput alaku ke tempat syabot yang terang gerek lokularis di setuju pisan ekena panaput yang terang alaku pasaporta
sakenakon di satu jepisan seborje Bapak Bos Ayah Nur Khalifah juga Ibu Esri Bapak Nur Khalifah sekak dipa padika setuju rombongan pisan padika menepakkan apon sote anakku atas nama seborje Bapak Suri Ayah Nur Hasan juga Ibu Suya Mama Nur Hasan Bukada se ade pati pangapora kaula pangapora atas nama Bapak Amos Ayah Nur kaula matur cangkolang pisan kesalahan nyuona maaf nyuona atas nama Bapak Amos kaula banyak matur sakalang kong pisan kaula sasarangan pun ia tore alongku bungana kaula tade pade namun kaula sasarangan pisan kekurangan nyuona maaf kesalahan kaula nyuon sapora kekurangan nyuon maaf pisan nyuon kaula nyampis pisan namung saurengan terletak tetia dengan rarasan dengan rasan pisan kaula kaula sasarengan namoy alembay pertama kaula tapet kapan ponapan pisan kesalahan nyuona maaf atas
nama Bapak Emos Ibu Sri nama apisan pisan kaula sasarangan banyak motor sekarang pisan sasarangan kaula pun ngatore alongku pun ngatore sapora kaula pisan atas nama Bapak Emos dan Ibu Sri kesalahan ada pada sapora. Bapak Emos segentang sampian apangah pora kaula ngatore longku ngatore nama Bapak Suri Ibu Suya Ibu Suya Arab gelek mulana gelek mulana para penasami alongku pisan hubungan kaula tanda banget tanda pisan Bapak Emos Ibu Sri motor saka kaula nyabis pisan namung saong rengan kaula sasarangan tak aban kiban pona papisan sakang terong bese anak pangantan pisan kaula atas nama Bapak Emos dan Ibu Asri kaula sasarangan namun peraknya bis percuma bis percuma bisa saking terong ngampung bunga pisan
pisan dengan rarasan terletak tetia dengan rarasan dengan rarasan tapi si aku tak munyenakati aniko kokotak aniko ajem atel lora pisan serengan Rabu kaula pun asrong perak pisan kaula pun asokor pun asokor pisan kaula saing kena kaula keluarga lancang pamator pun apa boleh teratur sepun kaator tak sainyu unang pisan tak memparlo bule dek ben kibena pisan sampean alongku satu jenak kau lepon berat kisah enten bule tak apa carane paningata kok kerepekeran pisan enten bule tak apisanane mulangan kepedungan tang retan pisan rumah tak apa carane kok kerpekeran mak kerpekeran bisa
pada karembek ana senang kapikiran kapikiran enten bule pisan tak nganggep pisan nganggep pamer reng ataratan pisan nganggep reng ataratan papiakan munyina papiakan Pak Muskale Kak Soeharto antara dakman gimana nomor sitong pangisto nambangis bisa Panika Jaya Family Malebora kalau samangke pun tak rep arepan seedan teh pun pada teh pena pun pada seraja pisan cet iko cak adam sekene keruang buduna keruang buduna buduna Arab pisan mulai sapan samakan pon depak katetina ada
soro korong sorong korong pisan kaula rengse munjul seekanian pisan sama kenapa pada teka kaula sasarangan banyak motor sakalang